Ovako, kad se tiče života, mi smo prije živjeli na selima, 22 godine sam ja proveo s ocem na selu. Znači, da bi svoje 22 godine sam počeo, išao sam kao mlad na autoput i sve, ali sam hodao kako dođe do para, težak je život bio, čekati svoje šljive, bilo kako sprio sa zemlji. Tako, onda sam ja ocu rekao, ja hoću da uzmem harmonike. Naišao jedan čovjek kod nas, Hamdija, Hase Kacića, sa harmonikom ovdje u komšiji Rasmovićoj kući i imao meni da prodaje. I ja sam ocu rekao, ja hoću harmoniku. Otac kaže, nema para, imamo konja koji je materijni ostalo od djeda Mirad, prodat ćeš konja, uzviš mi harmonike. Kad on, kad je došlo vrijeme, čovjek je rekao, Ahmete, uzmi mesuru. I mi smo uzeli. Harmonike prodaje se za 10.000, 12.000 harmonike su, a otac daje 10.000. A ja sada, da bi ja uzeo, ja daje jednu majicu osedu koju sam zaradio u Sloveniji 58. godine, daje one vrijednosti 2.000 da ja uzim. Bilo kako, mi smo pozarili. I kad je otac došao, otišao je Hamdija, kasnije da on meni kodjagi, on je meni jedno-dva put nam pokazao, ja sam uzeo te harmonike, Fikre, Hodića, Rahmetli, sestre i Isa, dole, ti Ifa, bile su dole, ošlo na sjelo i ja sviram kolo njima, oni igraju, to nema, znači, te godine, te jeseni. Koje godine? 59. godine. 59. godine. U jesen i 59. godine u proljeće odlazim na autoput u Srbiju, Paraćin. I tamo sam ja u Srbiji sa onim njihovim harmonikašima izvučio malo bolje svira sve i donio nove pjesme. U ono vrijeme bio hit. Uzeo sam sestru Safu kao svojih 8 godina, djevojčicu, i ona je počela da pjeva sa mnom. I ja sam kasnije te 59. u ljeti u jesen uzma harmoniku drugu iz Tuzle, otac mi donosi 60.000 sa registrarnima stjela sve. Pa sam ja tada počeo, prva mi je svadba bila s tom harmonikom Samida Mumnovića, Renjen Hamidov Livovića, pa i to sam kad sam počeo zarađivati pare, to je dolazio poštenje moje karakter, onaj očino savjet, nije sam gledao nikada neko da prevarim, nikad nije sam gledao neko, kad je čovjek najtjaniji neko, ja sam gledao da ga fino se s njim da udovolji, a nisam htio ono što nije meni pripadalo. Onda sam sestru sasjetuo i kasnije, odmah sam iza toga. Godine su polako, pa išlo je na faka i to jako lijepa bila. Ja sam kasnije opet 63. godine ošao u Zagreb, uzimo drugu harmoniku, novu, išao ovdje, ostao u Zagreb. Pa je on vidio Zagreb prvi puta. Pa smo i to sam sve, pa kažem ti, familiju, ženu i djecu i roditelje i zdravlju sam. Pošteno, sestra se, mi smo bili tada najpopularniji u okolini ove regije. Gdje dođe na proslavu, kako javne su proslave bile, moje je bilo sviranje 3 sata, dođe 4 da zaradim, nego ni ne znam koliko. Bili smo tako, bili nadareni tome, sve do 67. godine, znači, išlo je sve. Pa sam, kad sam uzeo jednu harmoniku, u Brčkome Sadika mi je bila svastika Žiran, da sam tu bio ostao dužan nekih para, a sam ja i to platio. I u Malči, išao na Trešnjarova, išao sam na Sibošnicu na proslave, išao sme u Kora, išao se svuda, a i svadbe. Svadbe su bile privatne, pilavi, zvani sve, tad je bilo teferić i veselje na naš način najbolji, najpopularniji. Sada su ove svadbe, nisu neke značajne. Po kafanama se provodi ovo ono, to je tako sada kola, to ono. Znači, tad su bili pilavi, knaš, erbeta, sve. Tad je bilo mlada, mora biti u kući 5 herci ako treba i mjesec, ne smijemo drugih spavati. Znači, nije bilo je red i mlada ima svoj značaj
kad je sve, pa se zove i hodra, pa se zovu večeri, pa se ručka i sve. To je bilo jedan običaj nas muslimana, naš je jedan fini, kulturan i ženidbe i udaje djevojke i sve. Sva se ženidba udavanja je bila do 22 do 25 godina najveće. Znači, ako je prišlo te godine starosti, kaže star, neće ga. Neće ni djevojke, neće. Znači, masovno se omladna žena na takav način. Od svih tih brakova su, ja sam svoje gdje sam provio svadbe te, gdje god sam bio, 80% brakova je ostala da žive u porodice i u stvaralištu, neki su da nas dala žive, neki su, ali moguće 10, 15, 20% moguće, ali 80% ostaje. A što ja sam na svoj način znao, na kakav način zaželim to u toku svadbe svoga, da se zaželim toj osobima mladine da ostane da živi. Imalo je sirotinje gdje nema šta da jede, a ženi se. Komšije donose ručak, sve. Nema šta da plati sviraču, bilo kome, meni, što ja znam. Imalo je u Belom selu čovjek kada je prodao slamu, nemoj duša, ostavi ti, evo ja sam tebi zabaviti to sve. Ali imao je svadbi i imao sve da sam znao da radi, da tu 3 dana pilava svadbe i bilo ko nekada mjesec dana u prezeću to radi. Neko. Znači, imalo je toliko. Bio sam u Štorovićevoj svadbi, u Hasanović Ibrije, porijeklo, taj sad je, porijeklo mi je tu, Zekerija Begić i njegova žena Šuhra, 59. godine, bio sam na svadbi, Kodnjak, a Šuhrin je otac, bio sam kasnije u Mehmet sina ženio i rodica neka bila tamo, ne. Ja sam 29. novembar zaradio 35.000 od tog čovjeka u kući, za 3 dana zimsko vrijeme, a sam u toj kući klanjao. Sve. I ovaj čovjek kaže, mašala, svirač nam iz Kočka, prilagodio se sistemu, fino s narodom. Blago onome kome narod daje pare. Bilo političarima, bilo vjerskih službenica, bilo i sviračima, bilo kome. Narod je narod. Ali mora neko, sad taj prirod da radi na kulturan način, pristojno. Ako neko to ne poštije, ide ono što ne treba, nije ni to redu. Znači, ja u Hoćkamu kao takav i danas dan i sad imam harmoniku koju dok sam živ bit će kod mene i danas dan ja za svoj hobi koji ja hoću, ja i sad, meni 67 godina, da živi i 70 godina, nije važno, ja to ne dam. Stoji mi i sad je u redu. Dobro.